Pilotyo ng magu, oyono ay salumogi. Oyono olumis, pamaguran surga. Ay sopi pamagdo hilaw. Galangan sol, magkado emas. Tadaw nga ang tumono. Haropo moguna, soy bauka patayon, linumis au milo oroson. Yesus no o mama, ilo dodo motuo, ikotan no soy mantan ama. Tulundan abangan, poin pasti salahkan, ikotan non soiman kadama. Ay sono sumobo, sumakit ang matay. Kaya sanong sabat sanong tatuong nagi kadapan di modo penatimpu dendo kalansanan dot lumis sedala siaran illa misait-sait tu nakatangkus sedila timpu dati karena misisa takapod isuang sambayan inara kung sikaw udah sabat diti kanu kaguya haidot magano kasiutan hali piad isuang gatimpu dan iba nga tumbayan ni haid asilid isa berkat isuang keposian rohani dahay santab na pod di embulayan isuang panambarasan iti nga manahakot so kadung kumadahay do gumirat isuang ketumbayaan ina sambayang dahay isuang ran Tuhan Yesus amin. Oke, pengkurana tabar iti tatuang kubay no. Tumbayaan ako dot nai no do ko mambasaot sikula sabat dot mikumandad siaran dot dusun ministry tatuang kubay no nga nai nagibadi minambasa sikula sabat bagi. Oke. Tatuang iti isoot man kagudati intalangay isuanggat panambarasan iti tadaw ko pedemapat diti bulan 4 bulan ke-4 hingga tulun-tulun ni miagal dati pinungaranan dat Ehud may dati intangay tid isuanggat kitab Hakim-Hakim buk kataluh ayat kahupodom 2 gisombot talu nohopod tokom anaru Ehud ini pa ipira-pira tadaw nakatalib nga ay
neroy tanda ti Otniel. Isuang na po dat kitab hakim-hakim buko 3 ayat keturu gisom dat apada miso nga ilo na karait dat katilambus karait di Otniel. Nga tatuang iti magano to kagud iso ngaran pinungaranan dat Ehud. Nga ino pa itulon na Israel papaburu kagud di tarat itaguangan dat mata kinarahingan. Ino pa dihit Raja Moab pinungaranan dat Eglon nanuang da kinarahingan da kuasa monta ka Israel. Manta didi kakuaan na pa nga ila na po papaburu dat nunuit arat imato da kinarahingan. Intangan ta kanu padhitid ayat kasalimpunon nga nakurah tu palagosan kinarahingan itulon da Israel dat ay ala idit sangod diolo. Binaras mangkud hitih dat nonuan dat kinarahingan da kuasa it Raja Moab. Kakuaan na pa nga inapait pawonsayon ditulon Israel nga sumapa kinarahingan. Ayat kapadam 3. Inapadihi Raja Eglonidi nga minagangat ti Bani Amon nagi Bani Amalik dat miniuhup hirih na did iyala na padi nga rinumikot dot minay panangod di tulon na Israel gisambon nahla. Ino padi kamandat kota pohon korma nga nahaw diolo. Salinay da hopo da 8 taon ino pa tulon da Israel di nga isiriba dat kuasa di Raja Eglon, Raja Moab. Iyala na padihom pangilahaw na di kumakinarahingan. Manta di piningkakat kinarahingan montok dilo sangulo na panyalamat hingga isiyo na padi nga i Ehud tanak di gera tulon di Benjamin sangulo ni Kidal. Bayno kung naging nakakitad Kidal hari pamagya Kidal at berasat bahasa Indonesia montok ka kitab sangulo na Kidal galibang. Tumbayan ako agumuy galibang hitit miampay dat pilitan di siya inapay tulon da Israel nga kaubasan dat paparikot dat titungkap kumad Eglon Raja Moab. Okay. Ayat kapadam 5. Intangan no pa dati iti mantad pa di gulum giso mi matudon do nga itinapokapasyon dat ay katumbayaan di Israel kumakinarahingan kapasyan rohani o kita dati dat miruab piruab miagalilo rahat mumbalnod mansakob o mumbal no rumasak miruab piruab. Sayra na papaburu ilo da duso sumambahid dit kinarahingan da suway ilo na pondo nga ala osilih dat ay susuhuan mantadidit tulun-tulun dong kasuwayan. Sayra na pod tumaw batilo kumakinarahingan isuang dalisi da kinarahingan paparikot da kinarahingan da wayoon di milo papoydu diolo miyampay kuasa
kasimbayanan. Nga sayra na pwede napatay Yosua, napadihi miruab-piruab di nga nakaimpun kago, minindalan kago. Pengkuroh malad mentok dati. Hari nangkut iati ti nga miruab-piruab. Nga tumbayaan ako dat ay monikid dati om haroy kantay na kumbalat miruab-piruab iti katumbayaan. Iho nga nakumbal ako itasaroko. O girot na taon da bay na taon da arikot. Ano o girot. Iri ni ko man na miruab-piruab. Inapadahit karahian dati nga amo na da rumasak iti katumbayaan dati. Milo na pohom ay air pasang na pada sa kiran ilarahat. Air pasang na pa kada nadadit air surut. Nga no kadidat iti nabagati tulon dat tidak sempurna boh ka. Iri nakasariit panumpalid dati. Haron day kantakan-kantakan nga orang tidak sempurna wah ka. Milo himadan man ilago. Mia galidit tatuong kanihab. Kadi karuhangom. Tok kagumuan mang kudit titong artis sodended. Haron ay mogi totong kiad. Haron ay mumanggo sawo ka. Miagal kakagati sa ulundet ay minumanggo sawo daw. Pinapakorwol. Ay katalib pakadihit ikanta kanidi nga nadapatan dat inapoy sawo daw di itandu nga menantian manuharing hiri na did kumin na pa di tangawlun nga pembawaan baik itu kah kemudian po nga bintogod ka kagyadi to antakan na po gyadi nga timpu manuharing isaw nga anaylan ka. Jadi pembawaan baik kakagiyah ka. Nga iri nabagyahit panumpalid did alasan ti dito mo dinad sarahan did hingga did ato ko miloh to koy man pususo bo. Milohi nga iri net orang tidak sempurna bah ka. Iri nabagyari mandat alasan to modet popot-popot tidit pawansayan daw. Isuang nga katumbayaan nga magakuno po. Iyo sumano labi punda di nakatalib nga ay kumbali dat sayra no pod kapurimandot katano di boras sa kinarahingan nga paintalangan nun day tuhot paingkur magyati tiyati ka karangahan no pod di tuhot di nga manuh kod popotop popoiloh dat iya no pa nga paintopot nga maya man di tuhot nga topot na kopihom na painsala kono nga man po to mo da panumpalid. Okay. Jadi kada to kono dah didat miagalil tulun Israel tu miruab piruabilat katumbayaan di lo kumakin rohingan. No kakito to kono paingkukurhot kaboboyuhon di lo
miloh toko di kemundot harodi po mitanan miruab-piruab patay latulun Israel wowongon toko po may tanud dilet kaboboyohon dilo miruab-piruab. Kadaha toko nod wowongon do may omit. Nga komit ti komit ti mati. Ay, irine komondo olomok kan tada nga basug-basugi matu dit ya didde. Om hilo nando dot sayra nepod tumangki di katumbayaan di lo kumakinorahingan. Pologosan nando kinorahingan nilo. Pologosan no pakinorahingan nom ala nando yelo dit ipi ay tangara at sangod nga ala. Nga harono dande ginawa ko yun ay nakura dito pologosan komon no podi nga hare dihot balas dendamit ti kinorahingan tu kailo popologos ka iya dihi ginawa ko yun. Sayra ko kita let kantakan no miya galilo. Nga miloh to kay man boroso dat tamodon na kinorahingan tila tu ongo kodowa tuluh dilo bo. Ongo kodowa tuluh. Ongo tili latulun Israel. Ikomondat paing kuragyan. It anam bilad kamoyan bo. Otil kam otil. Anakal. Paing kura kamoyan kud otil, anakal. Kakuaan na po nga. Pero linahid diolo dat mitoh kitoh dat kabontugan da kinorahingan. Mito kita koswayanan da ipaintalangan da kinorahingan. Nga tumangki do katumbayaan dilo. Ano ilah na kumondat ulam nudi pamungaran datid otil kanto nga basug kanto paingkuray datilo. Kailo na isay kinorahingan kokito po miyampay mato tulusan diri nga sumimpang ano potasalo kopiohom basug man basug matirit yun digi miagal dit ay limo gadis sa opintarom limo gadis sa basug ina pa ikababasug dilo di nga kailo hilo nga at anuman kailo hilo dat nunuhit asunsudan nga ayolo sinumadia kamon po nga kakito takay di latulunda Israel latilo nga tumanod takod kaboboyhon dilo kamon po dihom yati di nga pengkura di wowongon it basug-basug ikadaw gi do yelo nga siyaw no pad itit ya didit oruan dihit pamungaran di nga iri na kante pamungaran na kontak dia lentilo. Oke, tilang musa dati. Jadi ino pa dit salinay do hopo do moalo taon. Alaid mo tilo. Hopo do moalo taon. Sakira na po tanakom kasuwang na didit ay tanak wago. May na did kinarahingan di paintalango at wayoon pinungaranan dat Ehud. Isino pati nga gibang galibang. Nunu magya ka piyot. Nutay piswayan itit longon dawanan wanan tidi at tidhot ti. Longon dawanan o longon do galibang nutay ga piswayan. Sayra no po papatahak to kod 8 hari pakyod nuon dat tulun patakon nunon do. Nga hila npunde tulun nga
kanu gianda korikot. Sakirana panda itilongan sampai nga korikot. Di patunuyan da tidam ay sorry ya kiri kah. Nu jadi pisoyan ditilongan da kiri galibang galibang umuanan tu manahak kanu pa nga nukuro mari tu wanan na kagya panahak. Ato gya milag gibang panahak. Ay sorry ya kiri kah. Kararanghan na padi nga iya didit tidak hormat di sekiranya gali banget gunaon dati manahak. Tu iya di kaubasanan da orang toko. Nga iti na pagalibangom hali pia galibangi ehud nga napili kinarahingandat ay wayoon di tulon Israel sa ulo no gibang. Antakan na pa di timpo nakatalib nga sakira na paggalibang itulon nga oray tandat no ya pamungaran di lolo milo no kumayan dilad it akopi ya sempurna milo kantod kumandat tergulung orang kalenan upaya orang kurang upaya iho gya sumono nga ay kakita kanapod tulundat mga rajad mamaguna galibang nga miyagalidit mimbulay ni ginanod idit ako'y harap ko siyo miyagalo badminton galibang iti adit kadawat ko pamadas ko ipamabog ko nga akuati mo tigya akuati bo nakanti panaraw saraw ired iti napagyando wanan nga iti nagyawanan na akuat tinapagalibang nga akapiyo jadi kapurimanan pa di dati nga galibang pa nga akuat tu intayo ko galibang pa nga akuat ka molohing pia dati di laid manulis ko nun nga galibang ka manulis ngon na siya babagod kada bagya po magunon da galibang hondi wanan no gunon no longon ka isay da ko kumbal na tiyadi ngon babagod nakura to maguna ka galibang wanan no gunoon ka mimanggat galibang nagyanday siya pasimbanon no pariwanan nga ay ikantakan na pod miyagal ko kumaraja nga pasimbayan ni si di galibang jadi ilan na podit ay numan na kinarahingan onuo dat wayo anil Israel iehud nga sangulo ni galibang papakita dat galibang toko tay kawanan toko nga kaduduwa hilo nga gunoon da kinarahingan da iswang palayanan amen jadi monta kid di galibang yo kauhit galibang kada koy kapurimandat o insok tay ko atingayaman rendah diri galibang ko to kaduduwa to katinga ay ipangintangan na pagkinarahingan ng abantog to kod itaguangan na kinarahingan galibang kawanan nga o insanan na porihom isiriba dat pangintangan na kinarahingan hari tiga kalabihan itit galibang mo miyagal ko kiri kanan iri no bo kiri kanan miyagal soro ko didit mamain takro inapahit tukang pukul kilo nga mimangga galibang na siya ba kidal kiri akaulon di siya di
eman nendedit ay tukang angkat to i raga i takraw man mutigan da siya simisay nga galibangi siya manimis tu mimangga galibangay siya kan di pangadilam tu i kampung-kampung ya bo kasuang mutigan da hisimis siya di nga hondia baru kiri belum kanan baru kiri belum kanan kami mangga galibang nagyan deh tulun di mga i kamoyan dot kotampurasi di kot miagali kotampurasi di ko kita nantu galibang oge nga tajam temu di simis okon pokanten do wanan kan di panakisapot hirid memain raga jadi kamoyan dot ay sa ipisuayan nila montok ko kinarahingan. Gaduduwa nga ay mila papaindalan dat pelayanan montok na kinarahingan. Okay. Paingkuradit kasunsudan di Ehud nunuhi numan di siya paindalano. To kaya jam ko hopod mati nga mantok ko pag isambo ay asasil dat kamera lah. Haran matiwaning kat kumurang na sas ka. Ayat kepada monom. Ehud na padi nga minamon si dangol da duo mato. Pikira-kirad kanaru na padi nga hampir sahasta. Borosan na po sa kaki lah. Kanaru di dangol daw. Winansay daw. Miyam papi nga tarom. Matul. Bermata dua. Numandisyo potoy do hiris siriba da panampakai daw. Hitid penengid gua sopo dawanan. Nakura tu penengid pooh dawanan. Okay. Ayat kepada turo. Isya na padiding nga pinaparikot tot no giatit upati iti hoy. Mahan ko na po borasad titungkap lah. Okay? Tu panungkap na bagyadi ilo raja ilo mo. To iko sakira na pod siwa dawalay nga isiwa bulanan titahak. Okay. Ngon na di siya parikata titungkap idi kumad Raja Eglon, Raja Moab. Inapahi Raja Eglon idi nga sangulun sangat gondut. Bayno kung naging nakakitad, haro kidal, haro gondut. Okay? Kaman na po bahasa standar di ba mad Indonesia hiti gondut. Yodit hiti na po dati bahasa pasar. Bahasa pasar hiti gondut. Okay? Gondut na po tinga paingkukur. Paingkukur kaya kamondo ko gondut. Gondut. Yang gondut itu kamuhat katutun ka dit isay giyarit. Kasaraw ka pa dit iminito ka diladim haro hitiso aragang rasuk. O saraw na pa okukurahit tambalot daw dit minay tanud. Yang gondut itu nugya ka man nila gondut olombon ka. Olomo. Nga gomuk kadandad olomo. Gomuk dadi. Sekirad olombon gi. Gondut. Katalib buat pinapatahak siya titungkapid di may na di siya suhuo
minongigit ngedit upeti da minuli. Nga iehud sendiri minundaranggat ay hirid kawatuhan somok da Gilgal. Guli na di kagoy siya minay taguang raja. Ano pa di ihud nga harahopason dat it pailisok inigitan ko montok dia iya raja. Simbar di Raja Eglon kadada ko po ka. Isay kinamon siya itulun-tulun daw. Ino pa di tangawlun da hiridi nga miningka katilo minay sinumaliwan. Ayat kaduna hupod. Suang na di ehud dat minay rapaw di siyo. Antakan pa di nga asangulo na ni raja dat hirid bilik kehirid sawat hiriwalay pantungangisan. Adi di ihud haroboros sa kinarahingan dit nigitan ko montok dia raja. Ingkakat ni siyo mantadit nirikohon daw. May na di ihud at kaduno pa miso poroloyo it longon daw galibang tu kidal gya. Ino po idangal idi nga panangidhiti po dawanan. Kamuano po may balas mo yarid. Wanan to kano po nga hitig galibang idangol. Gibang to kano po nga hitiwanan idangol. May balas. May motisyo gaya to idangol idi. May na disyo taboko o tiandit raja. Aralom to di ho pinanuhak kisyo lo. Gisombo ituluh idangol di nga no koswang kahiritian. Ilo na bakantat kakuaan nila alamu gyad agaya tian silo botil lo gi. Ituluh nga no koswang ino pa di hilunok nga minonom po ni didangol. Ino pa idangol di nga asin man kodongo kagu mantadet tian da raja saliwan na di siyad minayad tatabon da it panagitahuri. Tokom raja idadi tid agayo hidadi tian. Komon pa kadaw itong Pinay nga iti tangagayo tian nga miagali lo kidal iti gibang tu ay harohit kalobihan dat naraitan ikitab iehud nga iti tangagayo tian nga naraitan matid ikitabot raja nagidi kapyo Raja Eglon. Kamuyan dat iati na po itangaganango tian iti raja takoy dadit ti nga pakanta norikot kapyo kara raja datit. Raja ibundad iwalay minsuhu pod dalan dat kinaganango tian ngo da kaulo dia odi. Nadit kasimbag iti ko pod ganango tian. Iti napatang ako sayom kamuyan dat mengandungi lah, mengandungi. Mengandung na pa nga tangondo, tanga kusay na pa nga mengandungi. Kumbahal ako'y dalandat apanganakan dat anaruh to mo da baris at may panusok katusin da hilabeng. Aganang yadi tihan mo. Mumusaro kunad sumonod ako kuro matid.
manampakadon tongondu manampakadon tongondu om tu agana ngotian om iti tabuk nga manampakadit tabuk ketanaruh rambut palsu odu yadit main apa baris om wah kasih duluan dia kasih duluan dia lah pagulunan kan to gi wah paling kura iya ti tanga ganang ngotian dat mumbalat ya di itong aku say manampakadon tongondu om iyo pagyando dit ibu mangandong tap pagulunan mo ti ay pagulunan pairikohon ngay tahu-tahu kinaganang itian nga susaid papalintuhon itit aganang tian iso nagyati makan dat dongatuong asimbayan gya makan dongatuong mo kasuabon ata koy asimbayan na makan pitanga daw nga ay asimbayan dongatuong ato koy asimbayan na makan iri nan dahit kaganang tian di bo muntak iti tongakusay jadi yo kayo hitang ngomulok daharan na pairangodon do o ngodot ko makan to kum oyo himutid odot to makan dilaid 2 piring ay sewo tian nga iya dihara tasu agayon akan nga ay gumanangot tian 20-an lah semua nadi 30-an 40-an tok ginawo no padadi nga tok komimbangat kabang nga apa-apasan no makan nga iso natitian na gumanang kumaraja nendo nga monansutakin pa nga susa monansutakin mangidus sa luar nga susa harakodul okon panda mangihang-ihang nga tay kaharay buru-buruan no pairikaw ujung-ujung nga mudikol panda dilatanad ay di dipon jadi iatiit ang aganang tian ano mo daw umbal to kod ay papagahoy tian umbalan to ko ihoti ay nakaimpun na di bulan nunur di bulan 3 karedi umbal na nga dala ni makin na doto ay sa kilo na ginedo ay tok hopodom ay turu a kilod iduan kamu po nga turu kilod pikanday-kanday it ay so guna it ano da apakay bo turu kilod pikanday-kanday pira kilo da kod pikanday-kanday mimpanaw dinggo no po ilo no dahil man dati patamo ilo bo nga ang panggor tamo di matut tumay hilod tansi hilo tu dadi mila sinsibon mila dadi sinsibon nga kuren pakatu dat komit pakatu da diraja iglon okay sayra na padi dat sinumaliwandi ihud dat hirid panangit tatabon da tahuri ayat kedua na podom talu paingkana di ihud na karikat tahirid hirip panangit pandatan tatabon dat bilikidi iri sawat numan di siya tabanay numan di siya kunsiyay sayra da sinumaliwan yaw wagu pa siya no kasaliwan rikot na dihit susuhon di raja daminay intong nga inapahi tatabon dat bilikid dihom paingkunsi kadi diolo membuang air siya ay hilad walay pantungangisan ka
pian dadan dadi dia lo gisombuat iolo na podi di nga o bingung. Oh, induo na di darat warning. Gisombuat bingung dia lo di. Det ay di raja sumaliwan. Ngayon na di dia lo it kunsi nga dia lo ukabay totobon nga ko kita dia lo inapay raja di nga napatay na diri sirang. Dadamot dia lo det ay milambat-lambat nga ihud na pohom na kaidu na siyo minaya di kawatuhan gisam bahil poy kumad panangid sayra no karikat siya dilo may no di siya pauni sang kakalad hirin nuluhon Efraim lintuhon na di tulun da Israel miyampay di siyo mantadok kanuluhanan ni di ihud na po nga hirid guluh dia lo kadis siya kumadi lo tanud doho tu kinorahingan no pohom pinapatahak ilo sangod dati tulun-tulun do muabilo di iswang longon dati lintuhon na di tulun Israel la tinumano di siyo minedilo pagahaw di kayo nandi gisa mo na kasaborang git bawang Yordan di hilo Moab ay sa sangulun piyahi pinologos diolo dat no kasaborong antakan no padidihom nala matidi diolo pikira-kirad napatay nga pikira-kirad hopod no ributulun dat mantada Moab o insanan no po ihopod no ribudi nga ini tangawakas ngay sangulun piya nga aiso na nakaidu paingkanad timpu dat tadaw di Moab na po nga nala di Israel pasimbayan na diolo dihiri kinayan ni di 8 na hopod taon kinaloydo tokom kinih dogyam mo kinangobor sa kinarahingan nga 8 na hopod taon dat pasimbayan ano po makinangobor sa kinarahingan hopod dagi 8 taon hopod 8 taon dat simbayan okay? Wah hari nangkud iati na pati nga kombal tokoy atang kaboh tay katumongob tu iati na pati mantada keluarga tay kasikulan tay kay katumbayaan dit amo ay tutunan intangan to no pahi Ehud isya no pohom mantada suku Benyamin ay tutunan iti suku Benyamin intangan no pahi tanak-tanak di Yakub ino pa'y pirangaw-rangaw dati Yusuf Yehuda Benyamin hanahanom ato ko atutunan okay? Nga miagal na kadaw dati ato ko'y tagal na tumongob tay ko atang kaboh dat mantad do hinggoh to ko IPA ang tutunan mantad do keluarga tay ko sikul tay ko nunuhugama katumbayaan katood to kono tu kinarahingan po nga milo do popoilih dia iko yung kokoton dit sangat penting dat papatilambu sa tamodan na kinarahingan tapot tagid ay sanan to kono pati nga ay numan gunoon to ka kinarahingan dat iko yung kokoton dit sangat penting da papatilambus dat ay rencana da kinarahingan. Suway keri Ehud na ginang naritan na galibang montok na po dat ay zaman dit diolo ilo nga itinapatulon da galibang kidal nga kumayan dat ketidak sempurnaan ni bo kakamundat
cacat anggota ilo nga ketidaksempurnaan. Halip ya, iya di nga timpu no po bayno hom o kita hidatid insanan no po wanan kagalibang insanan no po nga haro kalabihan dati tiso. O kita no pa dati ihud nga ino po tangkap tay ka idangol idi nga ponong ipo dawanan. Aga no patulun nga ponong igalibang at dangol tu o kita sangka no pa dilo nga ino pa iwayoon nga wanan. Iti no pa pamimpin dat Israel tay ka nununun ni pamimpin nga ay wanan akon ko kidal. Nga mantad kidal gibangi ihud ino pa di hidangal di nga adi naga da po nangihinggo nga hirib po dawanan. Irihat kamondo iso o kalabihan. Isuang dot masyarakat dati timpo bay no? Galibang kono po nga akon ko iso at katidaksempurnaan. O gumuy tulun dat galibang di kanud manahak kasumbangan da tagayo ko masyarakat. Painsuang ko no hit gibang timpo bay no. O kano pa kumuntok masyarakat nga muntok na kinarahingan sendiri. O muntok ko po pamagunan di noretan hiti nga miyagala Presiden Barack Obama, Angelina Jolie, Bill Gates, Julia Roberts, gumu pa yung ngaran-ngaran dat it ano retan da kidal. Ilan pa nga kidal. Presiden pa mga kidal, Barack Obama kidal pa mga. Hindi kasari-sari toko dat pensedia haro ginawad dati dat ay patlambu sa pelayanan na kinarahingan. Okay, miyagalidit hiti natit panambarasan dati tatuang iti. Paingkuroh no pohot kantakan do kayo no dati nga insanan no porihom adaan na kinarahingan damontok kapalayanan daw. Wanan kagalibang sama juga batangan ka. Kamon na po nga ay sa piswayan muntok kot papaindalan na palayanan kinarahingan. Baka na umisisa takod iswang samayan. Kinarahingan iswang kerjaan sorga kung sikaw mantad pinagangatan no maya panambarasan da tatong nabay no. Papohondom kagudahay dat patilambus dayahay o girot ada miruab piruab katumbayaan dahay to iyahay no higunoon no iswang na palayanan na hinggan no pakoy nandahay. Kung sikaw naging mantad dat titahak no montok ko pasampurnaan dat koy nano dahay mila dahay gunoon montok ko palayanan. Natong nabay no kung sikaw naging manoy hay ahakod iswang kodopon isang basuab pasikyahay miyampad kalidasan dat papatilambusan papaindalan dat kabaktian sabat. Ampunan natin sanan sa dahay Tuhan, tinasambayang dahay, isong Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw ginapagyampayan dati, hinako po, siyaw to, nakatangko sa timpo dati. Sanong sabat, kapiruba tako dot tatong kasuham. Hinako po.
kota non soy mata ay sono sumogo sumakit ang matay tulad abanat ang lumuhi langadon o pukon natin ay somotuon ikotan non soy matatama Dulundot abanat pagpasisalalay ikotan o soy magkatama Tulundot abanat pagpasisalalay ikotan o soy magkatama